Opisyal ning penimunan ning City Government ning Angeles kay pamanimuno ng Mayor Carmelo John Lazatin II nga duwang proyektong pang-agrikultura ay napruban ning Department of Agriculture in Coffee Processing Project at Corn at Cassava Production Support Project. Agyenapan king City Agriculture Office king City Hall Compound. Kapag nasaning proyekto, impasik na nga ning kabyayan dareng lokal at indigenous farmers kapamilataning pamamye makabayong gamit kalupa dareng hauling truck, coffee pulper at roaster pati na mo rin ring farm inputs kalupa ning pataba, sprayers at coffee seedlings. Baka sa uplareti, bang apababaing gastos king produksyon ay wasan ning post-harvest losses at apatasing panakitan dareng ortilano. Agpangkang Mayor Lazatin, maulaga ing balaw sa suporta king sektor ng agrikultura bang asigurado ing food security at mas matatag a ekonomiya ning syudad. Tinagon mo naman king turnover ceremony dina City Agriculture Officer Rhea Dizon at ring miyembro ning sangguniang panlungsod bilang patuni ning misasan meto nga suporta ning syudad king panyulong ning agrikultura king Angeles. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.